प्रफुल्ल हेदेक बेकायदेशीर मायनिंग लीज रिन्यूअल केशीत अटक केल्या उपरांत मंगळारा एसआयटी मायन्सान आदलो मुख्यमंत्री आणि खण मंत्री दिगंबर कामतीक ह्या केशीत समन्स धाडिल्लो। अटक जायत ह्या भयान कामतीन शेनवारा पणजे स्पेशल कोर्टात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केलो। कोर्टान हे विशीं एसआयटी मायन्साक नोटीस धाडून सोमारा दनपारा सुनावणी दवरल्या। This is in the case of Prafull Hede. So Mr. Digambar Kamath has filed an anticipatory bail. It was filed, I think it's filed today. And the matter is now listed on Monday in the afternoon. Notice has been issued to the investigation agency and the public also. Returnable on Monday at 2:30. ह्या याचिकेचो निकाल लागसर अंतरीम थाकाय दिवची म्हणूनय कामतीन मागिल्ले। कामत सुनावणेक येवंक ना अशें कारण दिवन कोर्टान ताका थाकाय दिवंक ना। कामतीच्या आदोगादान सुनावणे वेळार याचिकादाराची हाजेरी गरजेची नासता असो आर्ग्युमेंट घालो। Mr. Digambar Kamath is going to appear on Tuesday. So the matter has been fixed on Monday. So the interim bail matter will be picked up on Monday, discussed and will be decided. कंडोनेशन ऑफ डिले आसूं वा मायनिंग लीज ते कायद्या प्रमाणूच केला म्हूण दिगंबर कामतीन अटकपूर्व जामिना खातीरच्या अर्जांत बरयला। It appears that Prafull Hede had applied for renewal of mining lease, which was rejected by the state government. Prafull Hede filed a revision against the order of the state government rejecting the renewal application. The revisional authority, that is the central government, quashed that order and directed the state to reconsider the renewal application. Thereafter, the renewal application of the concerned mining lease was granted by the state government. Now, that is being picked up as Prevention of Corruption Act matter. मायनिंग लीज रिन्यूअल केशी बरोबरच कोर्टान मेन मायनिंग केशीत दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामिनाचेरूय सुनावणी केली। आदलो मायन्स प्रिन्सिपल सेक्रेटरी राजीव यदुवंशीच्या रिकॉर्ड केल्ल्या स्टेटमेंटाचो दिगंबर कामतीच्या आदोगादान उल्लेख करून हे सगळे दिगंबर कामतीक अटक करपा खातीर चल्ला म्हूण दावो केलो। हे केशीत दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामिनाचेर 27 नोव्हेंबराक सुनावणी दवरल्या। बेकायदेशीर मायनिंग लीज रिन्यूअल केशीत दिगंबर कामतीक कोर्टान अंतरीम थाकाय दिवंक ना। पुलिसांनी होच चान्स घेवन दिगंबराचे घरा वचून ताका सोदलो, मात सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिगंबर कामत खंय शिर्डी आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।